Môžeme nasekať a spáliť. Ustaňte si, jak to teraz hniezda. Hej, kto tu má nožík? Odpustni to. Ja tu mám mačetu. Ja ma to robím. Tak hoďu sem. No dávaj, Vlado. Ale, hej, toto ulomíme. A to chcel. Dobre, my sme sa stavili, že z toho to urobíme tu, hej? Ale dobre, keď... Ale to dá aspoň z cesty preč. No, Postav to. to radšej ujem. Jaká je rozčapená? Nechaj ho tam, ani ho netoč, preboha. Ty si hovado. Počkaj, podaj ti pravú ruku. Počkaj. To som mu vystal, ty si všimne. Kokočí. Dobre, mám. Pozeraj. Počkaj. Cesty preč. No aj tú druhú stranu, Vlado. Ešte nahraj. Počkaj. A teraz abrakadabra, akože budeš to držať, čo? Dobre, akurát ideme. Zafúka a padne. Ale z toho to tá metla bude. Ale tu sa zastal. Taký zadrbány. Fakt? Nárysu. Fakt? Ani si nepadol vôbec z brezy. Ježiš.